Wabaya wanashangaa, wacha washangae. Mungu anawashangaza, Mungu anawashangaza, wanashangaa. hao maadui zako. Mungu anawashangaza, Wabaya wanashangaa, wacha washangae. Mungu anawashangaza, Wabaya wanashangaa, wacha washangae. Mungu anawashangaza. Danieli sura ile ya 3 fungu 24, soma utaona. Wabaya walipokutana kwenye kikao, wanashangaa yale wanayoyaona kinyume na matakwa yao. Walitarajia kuona maiti. Mfarume akashangaa, mawaziri wakashangaa, madiwani wakashangaa yoyo. Mfarume akauliza, je, hatukutupa watu 3 kwenye moto? Mbona sasa mimi naona wako 4, tena wanatembea katikati ya moto? Kikao kizima walishangaa yoyo kwa yale waliyoyaona siku ile. Hawakujua yuko Mungu, kazi yake kuwashangaza wabaya wetu, ili wajue yeye ni Mungu, Mungu asiyeshindwa na chochote. Aiyelelelele, wabaya wanashangaa, wacha washangae. Mungu anawashangaza, Mungu anawashangaza, wanashangaa. hao maadui zako. Mungu anawashangaza, Wabaya wanashangaa, wacha washangae. Mungu anawashangaza, Wabaya wanashangaa, wacha washangae. Mungu anawashangaza. Umtegemee Mungu ndugu yangu, wala usitegemee akili zako mwenyewe, maana yeye Bwana wa vita atapigana na adui, atawashangaza wabaya wetu, hata wale wanaozuia ndoto zetu watashangaa zinatimia. Wabaya wanaulizana, kwenye shida umetokaje? Kwenye mitego yao ulioingia, wanaulizana wajui umetokaje. Kwenye vikao wanaulizana, mipango yao imegomaje? Wamebaki wanashangaa, pango yao imegoma, wamebaki wanashangaa, mambo yamebadilika. Changamoto walizotupa ndizo zimetuinua, wanashangaa sana, mambo yamebadilikaje? Wabaya wanashangaa, Wanashangaa, wacha washangae. Mungu anawashangaza.